na no ne n'achi no hwa 106.1 FM SOMPA Techman so for mami otutu atuo mu so for Philip mo oba pa ya ka akire ene systematic wo mo presse abusua ya presse ne sa kingdom for afabio 106.1 ene wo mankasim adamfo pa radio France abrochi mamu Paris ho ne butuo wiase nyina pa no ye ntwamu anya www.sompaonline.com yewrata bo atemprense wo hene ba wabobode akoto wo kwa benya bia kenkan na animu ngoma no so Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra ho for adwenkyere no won kanto so ebra na wie nsama ye de ba no de abeti bi ne se konfo bi wono ache no se wono kankan fit ehu dwa no odie ehu otuo wono age yebekwa sante mantam no emu na libra bi yede na tum abusumi edu esanse wakowie sika esom 12,000 Ghana cedis mampani John Dramani Mahama se abibiman se ebetumi agina mu pa ewo wiase nyina adwadie mu a ene na wo se yenka bomu no yekoso a na yetena ho eno achi yensa so nyonema baabi awde yento a yaese banchi yebefifi temuafo pani wa man Ghana mu justice Paul Bafuboni watu a George for ofo se wo mu kotena bench ne so a mo mpopo mo ni nkire Ghana fo aban adensese egu akwamu sede beya apasenjafo ya akoniaba ho nsam akwakoye den ede amomo no wo betimi amomo som adwo mu yewro se chairman sabonsu se adechia so na ba na wo mu kwakoto no so obeti victoria na ye daji baomia na eno achi no so obeti se bi nso lower vote a na yewro aka na compare kwa Japan na no na se ye lower se ye victory bambosam na bi se dubi adian ya binum be free chanchan ho de aba nanso wa be free chanchan baba no IGP ne mmerante na ya krado won be chew wo NPP amanyoko kronoa emu rasamie wuku ena ekasai wo kyerese nura na nipa bi ekeka se Dr. Mamudu Baumia na nimu nyefe ewo nhyiamudie no ase wo se enokore na ne enti a na waye mudi no ye de bremu ene ya mudi enkransa tifi NPP chairman wo ho nso no wonde ne bundu no watete bia bapa sa aban atisoi contractors no sade support no won hu so na yebekwa amanone me ofa Trump wasa aka no ho wo si Canada wo mu PM no wo yi na free sa wo no ne board no a wate no am de be prasomdwe no wo yi na free so munkyire mu a ensem bi eka ho abusua ena ewie yi yesin konwa ye baba kinkan ni nyina ede amamomu a mohwe ewo Facebook no so no SOMPA 106.5 FM Accra ba ho no mo an like ye page no for wadwenkyere no eto ase ema ye brani adagye ba mu a ye ba kinkan ni nyina ede amamu awie yi ADWOA ASARE enemidin mene oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma ena afi triple man ejapia APAM DADAA no a afei yanshansem na se emfa ema na ya hyase e de afri ablekuma haya awankran na papai odi etie ne din no wo so ya konfo wo ye nrupa ne ono na yase yasa waben na ne din no eye Josiah Elob Kwame Amezado wono na wo mo achi no wo san so kwa ya rasta na nka mi hu ye nka konfo de anka wanye hwie no nka nana anase bia ohun fa din no bi na de ato ho so na efre no Josiah na konfo de Josiah asemo Ghana prosifo na achi abranti na ne ohwe table no so na eguso no eno kura ya keto wo mo so wo mo chi no no wo mo wo ansampo no wo kwakwa chi no no police fo wo mo national operation directorate no a surveillance unit no wo mo titiwa no mu sa se anoma bi bohwerema e de kire won sa no ma na se wo mo mesin ko hwe ablekuma mfinfi ho papa ya efra no Josiah Elom Kwame Amezado wo temfinfi won se wo konfo na nu a wo ye de na nso bedu ho no etu egu ne hunya tu eketua na konfo de ga de tu ye de ena no achi handcuff kaprosifo de ebi no edu bi ena sa ada no ho ena vest bulletproof no bi na konfo ko de ga de bulletproof wo de ye den ni nyina egu ne mpase ena wo pia na wa hyehye wunu a as wo koso oath of allegiance e de abo man no eno na wo mo hwe din wo mo bowura ho no wo mo kwache no wo mo che no wo mo hwe ne bedroom
ayi me ofasika ya Ghana ha kura yenya bia eya na ese kura no akwaya yi kakre dollar no eguni dem bebre wode ayampa no oda so wo mo kwa ya se nyina e kankan fit dada akra ena o kwasa wo kwapa dollar wase me me confirm me yi dollar na wa ma kankan fit no age Ghana city papa no na wo bu amanfo fa so me ne wo ka say confirm Josiah wo brosifo nsem a brosifo do soro no ahwe se etuo ya wo mo je ye no eye wo mo se fra no kuze 800 blank pistol bako ena 58 rounds of 9mm blank ammunition ni nyina wo mo je ye handcuff wo mo je ye ena black vest bulletproof ni bi no eno so wo mo je ye ena kankan fit ni de bebre ni nyina na $100 nko a ena watwa sa wa fidi a hodi twa sa wa printing press bi na wa print a ni nyina wa kwa pressfo no wo ho no nko ade wo kwa akochirim na nche wo bi a wo ho no se wo mde ni gyina mra na no na mra no gya no de a wo no nko ne tibua wo mbebu na wo mse mra ne ko hye de a ne ya wa akire bia no na mra no wabu no na bibia ye fan Yenko Asante mantam no emu na beto dwa ese abrantie bi a wadi mfihia no aduo no enkron 29 years wo ye libra ye frano Emmanuel Frempong ye kasei kwada so circuit court wo mo asentence ne se bosumi edu wonko da fiase no wonya adwumaden ne bone a wo ye ene se wakowia 12,000 Ghana cedis ewo Kumasi Santase na posi kwadubofo soronko aye Chief Inspector David Opoku wono na de to court no anim ya opanyina wotena edwam Jefta Apawu na wodi ruling no eba no wose nipa wodi asem no bedan court complainant no ye friend no Black Jew apia oye sales officer woni Unilever fo na ye adwuma ewo Santase ho na Frempong ya ye ka ne ho asem wono no ya fa no celebrani ewo adwumakuo kro no a emu na ose bosumi January ni da na etoso enson ewo afiya emu ena complainant no ekọ biaye ya mobile money ni bi eye na dwuma ya mobile money vendor ne ye friend Letitia Jamfi sesi ano wono na akwakoya dansini ewo asem no emu se wo kwakoyi sika ewo ni mobile money account mu na wose sika wo koye so wo kwakoyi no eye 12,000 Ghana cedis na mobile money vendor yi eye cash out no ni bibia wieye no ene wo ka kire nipa no a wo kwakoyi sika no eye Black Jew apia ese wonya botrema no na ase 12,000 na no odin enti no wo boaboa ano na wadane akire ede amano enti kwadubofo kire mu se wogina honom a mobile money vendor no so eboaboa sika na no a ene wo hu se eye abranti ye ka ne ho asemi lebre yi enso de kode aba honom na ase na we ne che no obi so ne ye adwuma wo office kro no ade na ase we ne pentema kwakwaye na de ene wo so owu ba be yiska no wo se an no se a ene yi mobile money vendor no se misika na nya ready nti ene etwen wo ba no wage ede aba wo je ye eno ano no ene wo pe ba bi di sika ne fa ye kopie mu ewo emfifi mantem Cape Coast ene kwaduboni ni kire se hotel bi abrantie ne kwaje ye no enye hotel ketwa sesa my way bi sisifiafo yi ede wo mu kogu ho ne wo mu gi wo mani ye pa ko spendi sa sika no ewo ho ansa na akire wo ba na eno en wo mu ekoye complain no ema Amansie East District aprosifo en wo mu hyase se wo mu nhwehwemu a wo mu ede ko kire abamu a Emmanuel Frempong ya ye de ne begina emra no ampampa wo mu tutu na chese entansa ede bol no wodi mu fo enti wo mu ahye se won kɔ na busumidu won kɔ ya dwumaden wokɔ na wo ba woni sansem hu ni biem ene we nyina no ka ho bi na mpanimfo ahia ewo Europe amamu Swaziland titru ene Davos ho na de ntia wo mo ahia ne nyina ye Accra research ne se ka ho na mampane His Excellency John Dramani Mahama so ho se na wotwe nyina no Professor Jan na opoku agima wono a na ehwe akira na mampani atie ne na achi na ho nkomodie no wogina paso no wo be chese babia wiase keka kwebere dane a ewo se won so da no ho bi na onde ne nkase no wode na no eba bibiman empanimfo edi anim so se wiase nyina dane no se bibiman betime nya babia agina ye nka bomu no ma ye ntontwene eno achi no wiase ne dane kwa digita woni baba ho so na digital food nyina ba ne se ho ntine ye nso ye mo ye ho mpem se digitalization ye betime ewuram na ye ewuram yie na fe de ye hwe no nso anwene ye wo ye nsa no eno nso ye nwo de wiase nyina pe na ekoba se wono mu hia wo motumirika ba be fom
ne sɛ brato na wo kasa no baby a yensa ntwerɛfo ho nti wo mo fa bi mae. In this fast-changing world, we're entering an era where countries must compete, innovate, and build or be left behind. Our young people are watching, they're brilliant, they're hungry, and they're running out of patience. So here's what we must focus on. First, we must invest in skills, not just education, but skills that match real jobs in the real economy. Digital skills, green energy skills, manufacturing skills. We need a generation of young Africans who can build and not just consume. Second, we must build together. No African country can industrialize alone by itself. We must create regional prosperity platforms, manufacturing zones, energy grids, and digital infrastructure that gives our businesses skill and our workers opportunity. Most importantly, we must hold ourselves accountable to our people. Eni Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama, Switzerland abrochimamu. Enshamudie kase wo no mahia no na obi esa asemi aso se emmabu na wo man no mu no ye wo babi de ho hya anwene e wo yensa no digitalization ese yetimi produce yanwene bibi na mum enye se ye consume ye di nkwa eno ya His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani no na ye produce wie na se obi befa na eno ya kro no de ye de ne ba court wo court ni se ekima piempani George won na betena asem ne so na George fo nyina pani e wo man Ghana mu e ya justice po ba fo boni wono na waka sei wo kire se wo ko bench ne so a bench ya na no wo mobobo no foforo yimpoi foforo bi o masan fo mo ma betena bench ne so no wo ba kwa no bi o wa betena bench ne so a na wo de bench no a wote so no eni tumi kakra wanya no na wo de popo na de kire Ghana fo nanso na ni wura fisa Ghana fo kro yayi e na wode sa tumi no ye de ama no wode elsom wo enu nti wagina simpie ne apaso e no woka e de akira George fo nyina se munkura mu die mu na mu kwatena bench ne so a munya adwuma no na monfo manfo no ento makoma ho pe za muntimi kura mfo mo nto so a wo de monfa mu matabata akoma no ho na mu hunu sampa Ghana fo enti na mote ho that's why we exercise transparent and sticking in the government level. Any institution of policy will not undermine the very foundation of the group. Any intergovernmental forum does not come with the game. It comes to the group as the great action justice. As judges, we will not determine that they enjoy this integrity of the grounds. Integrity is defined both for public conduct and private lives. We must be involved. Avoid situations that we aye George fo nyina pani temuafo pani no ya wo man Ghana mu Chief Justice Paul Bafoboni wono na aka no chese no kura abi omote emra ana dem kwatena ho nanso mo ya adwuma no a ya mo mfa emotions nya adwuma no mo mfa mra na mo mfa man ho donye ne betimi abo mo man chekere na timi akoyie pa Opanyina wadankita hudie ano Emma Metro Mass Transit ejumekuo no Eyora Mohammed Mubarak Watara na wode atu dwase ohawa hodo Ghana fododo no wa efemu ewo ahyen ho se wasori anopa na wokọ wadwuma so ebra obebre pants wenya car afro opon adwuma so na obafi asa wose ne yakonyina no eyade sempinifo ehunu aban atibi no wo mo yenhyehyɛ sɛ de be obi aho ebetimi atɔ no na womu echiremu ese Metro Mass Transit ejumekuo no ade baako a womu ba ye na ye womu aniso ade hunu kesense womu de anidaso ebeba enti ye kasei womu ahwese womu de 100 new buses afi na eba se de be ya ebetimi aboa akonia bedie na owura Watara de atu dwase pressure na eba ne de ano odin ena adwumakuo no so wo ha bebre no wo ba ye wo mafamu asan asesei ya yensiesie ya pakiri nyina si babi enu nti no ne transport ministry atenaye no sesi a no wo aka bom ya na no deputy minister ikura eye jomoro mrahye bedwani dokasa foto feso wo mkoye meeting se wo betimi ato adwene se de be ya wo behu ne kwan ya wo befa so a buses na wo de dodo no a ebeba na atimi aboa ama Ghana fo nso no akoni aba ho nsem no atimi ayefo yentie Inde esha ya nhihye bebre a bebi anka yemba asese no onko no ya enda no this time ya de ato ho se na ebe ya nhihye se na ebe ya won so no ebe boa we kakra
Accra. Nde yen schedules na watwe ebieni. This time ye wo basa efi Accra CM eko Kaswa na ye wo Kaneshi eko Kaswa. Kaneshi dia no mosil no yen yard mu ha na ye ndada but sesi ano ya sanso ye de buses ne bi aka ho enamo hawa ye wo sesi anti ye tanso wo Kaneshi eko Amasama. Person na ye ni Kaneshi eko Amasama. There circle Amasama. By the Kaneshi so aka na ye sanso wo circle Amasama. Ye wo circle Lungwa na ye wo 37 of bia to Adenta. Person na ye from Accra to Adenta na pa ene marina out. Then you use ye electric buses no na ye use. By say ye the 37 of bia Adenta ye de aka ho. Ye de Shiashi Adenta ye de aka ho. Opongulo La Paz as we de aka ho. Ye wo Shiashi circle Shiashi na Shiashi circle. Ene ya yekutie ye eyora Mohammed Mubarak Watara wono ene dankita hudie ano ema Metro Mass adwumekuo no na amaniboyi nana opon chicheku ene de bai mitie ya mante do metaifa nanso ni nyina mu no na no benada wo mai Ghana mu titiri wono ma na wo sekra fa ho na wo mu didwa wo mo bo bena papa eja hwirehwirem bi eto wo mpotam ho no odinja adwumekuo ene bo Amerikanan etimi duru ho a adwanyefo wo ho nso boae na eja no wo mutumi edum no nanso ni nyina na ejapade a enama no de na ekodeda na no odinja adwumekuo no wo mo hwehwe mu aba bedadwa enam saye so made wo ne amansan din kuta ho edema adwumekuo no dio to desmonaka ena ebe kire se eja no a eto na no benada ewo empotem ho no eye ojafna magasi bi na de bai na wo mammo amane entem no ena ma na esi ye ne si. So the number one challenge was the late call-up. Anytime we have received late calls to emergencies, by the time we get there, things would have degenerated into what we don't want to witness. So that was the number one challenge that we had. The number two challenge was we had a difficult time even gaining access to where the fire was actually raging. And in professional firefighting, when you do have direct access, then it means that you would have to spend some time to lay more hoses to get to where the fire is actually raging. And into Ansana Womunya, we jana kwenya na eteso edihye no kra no wo moto ato omodoro ben no so saa ni nyina ye akwenya na wo mbenya edi ewura wonche se ho no empata container no eteta so se kwabra ne se eka ho bi na edesi ye ni nyina sie di o to this monaka ene ya bambosem na bambo kro na mu no ana domfrafo edema osunu kokroko amonyekuo no Henry na naboache na hotedin eya na nabi wono na wona sompaka se abonkomo yi ene wo chese no kre nyame ya adom a okira na wotwe ye ene 333 stations wo mo kwa akoto aba ede ayi nipa wono aka ni tiresi fom na woso obedware atrabo sompo bra okira tuduro na wosan de atreja srama ede abob amonyekuo no ho bra na watimi ahotiri tumi ede afri NDC wono mo nsam no no wo mo kwa akoto no so aba na nipa num na ejina wo ka de akire se wo mo koi wo mo de asumdwe no wo mo tuom fie na nkrofo ba wo mba frafra nkrofo bi o ho kora mpa na aba no won to bi nanso wo babai wo na ba ba gang leader no ba ba ya katahi abaje nkomo no de aboso no sa no wo mo internal security ne ba ya adwuma nanso prosifu baba no wo mbra kati ahonwi wo mba ba ya adwuma pa no nti wo mo ka de akire wiase amansan nyina sa wo ba na wo bo otirimu a di kan sane ansa no abeduru ho nya sa prosifu obechew ye kwa kotwa unnim even external threat kwampa ebi kwa na free MPP fum ebi kwa na bonye fo bi abone trimu so ba bedin semoni na MPP enimunyamo ebenye free ya batoi obi betimi aisa ana se bi nipa pim medical car se nipa 213,000 ana kwa kotwa eji ewose police ebobo omo so mbobo omo ne minim se wona omo be wo very close to the voting centers omo no rifles but they deploy what the police in 7 year a polling station biano they are going to deploy between 7 year and see omo be at a distance no na e bi rifles omo be gina at a distance no wono sa no bonsu ogina brosa no soro ho one ma police station ho kura o no kita sa mo champion rifle no obetimi agage wa na wa yi obowre e de afiri ho wono sa na emo mutu akita
ne mo mo be gyina anim ho no de omo de nua no trancho no no bi ne ye de be ma won na mo no wo ka de atoso a kire se he o de tusu wan fan tusu ade ekura ye se yefiri so wo ka de a kire wo se anya hwe no wo bi beba wo ba ba ya ne ho kwata wo ho uduru ho na ba ho kwata asem wo ho de a ene ye dan to asenema PP amanyoko no emu na Ekuapem North Mrashebejani ya wono so eka Dr. Mahmoud Bawumia ne campaign team no ye hu olonyamfo Samie Wuku en wode atu dwase enro nhyiamudie ye ekoso ewo Alisa Hotel nam so ema enipa numu a wompese yeto wo monsa ehye asomdwe apam ase no ade ba ko manfo a ekọ nhyiamudie na se hu ye ne se ase Dr. Mahmoud Bawumia no wamu na pa utim se no wadwalai asede na ninye ne ade ene omanfo ebe kyerɛkyerɛ wo madwene ede fa ne dimina no ho na eno no wo kyerɛ mu ese eye no korɛ se na opanyino ne buafu na wo ye nipa ene nipa nso de ade ha wo a eye obvious se ubemu na obi ani honom a bibi koso a ne bonyo so a wo besere enti so wo ba meeting na se na hu se Dr. Bawumia no wamu na eye no korɛ se ne buafu na ade na ne buafu wo ho wo kyerɛ mu se amanyoko no presidential election committee no wo hyanse hye ya hodi woni niema bi a efa akansie na wo mokɔ no a na wono no won hyeda nte niema bi ase ewom ne titru eye mpo amanonefo no eye diaspora wo mo amanone a wo mo so eto aba ne bi ne yekeka ho delegate fo no na saa hyehyɛ ne nyina no wo kyerɛ se wo man hyeda ma niema mu anna ho fan na ade ba ko a wo ka ye ene se election committee no wo man hwe ya ntoto niema ma niema mu anda ho a obia be hu se akansie ya yekoyi esisie bia emmamu no won be dili ne fairly said the broni be kana no a ene yade bi oha be papa nti no se mu hu ne saa ne nyina so eno no yentie. I can tell you, he wasn't happy, and he hasn't been happy about some few developments. Akoswa Ogidi said the Presidential Elections Committee and the party is not creating an equal playing field when it comes to say enforcing the rules of the game. Yes, everyone countenance and Nidimina, and also Yinipa. And so definitely, he cannot pretend when all is not well, because it's clear. So in some decisions of the Presidential Elections Committee, he's worried that there were serious implications about the future of this party. An example. First, it started with the Union Normal Amanone, the diaspora vote. Ene ya yekutie ye Ekuapem North Mrashebejani olonyamfo Samie Wuku. Na wasa dwumade na se no kane so amemra se bedwani yero se chemensa bonsunso wokasai na manya boso amesu de asem bi asi e wa asantemantam so ame na kwa me wire du na gina ho a wo hunu de ekọ yesi eja atọ nipa bi kura atọ wa no sade etie no on na betimi aboyemu kwa me ma hai na awie de na asi wo so ame yate se ese eja bi atọ ho na ebi afiri mu ana Atam enyasem kitwa sabu ya menu enkremu na the market no so ankasa arasema atu sabu ni se ifiemu ya ni na no ya asene rebe a ni kase bushafo mo nyina ayusu na reho na de ba ko a ewemu eni se bra janitor no na omukyere se abrantu aba mo ba ko a woni ya ba ene hye mu na empofo mu no ye na bi se brought to the Unima the country or not being saying Piamontin, now Babs did no. The direction and who say, General Tomo, a man for taking Piamontin, and I'm small and the 2 years old. Now, what I could send me a bar when I said, now, what makes me pee. I welcome you. After about this to me, and my Piamontin, to move in the channel. I've been one immediate. Make us in the cut, it took a no fire. Sabiana, yes, and one way Yanma, the Jan Etoro, but it's opening Memo, at the bar SOMPA from SOMPA JB. Oh, that's it. I don't see announcements have been well, never share course. I mean, my Mr. Friends, the Minty, let us say a gato, a funeral. It's a kitchen door inside has I want to garden starting. So, yes, I try to say, but do Jano. Then blast, something signal, something like that, a blast. So, there's no control. I free fire service. Then so I'm for be also an idea by
every boy is in control. Outside of fire service, I'm going to continue where we left. You know, 15 to 17 years, also a try company the moment, they also are rushing to hospital. While boy back, only Oyare, do she a part of the Oyara or Dadden. And then only sister also mention of his square by. So only the two of them, no, I know them. But other rooms, no, so more on Colao, but almost 30, you know. I want to hear the FCR on the X Mama Friday. By the boy is your shape, this is also well some strategy, but boy is your proper. Over 20-21 years, you can be a man, we deal with them on my community. Oh, say, Daddy, no, I don't get nano. Almost I know who gets men get nano. Almost I will be with them. All I got in there. Oh, all I got in there. SRT. Always. Oh, hospital. Oh, hospital. And that's hospital, I didn't know. So, could you? I we use a modern hospital. Now, only a banner, also no kind of hospitals are only our hospital at the same show. Now, and Japadi, I see no work of much for. You cannot, you can chew. You cannot say, quantify the mass. See, I in quantify. This after reflection, now we go to where I say, but right now we cannot quantify because I know I say it here. You knew your mind, you never I'm not for the apple. Then, this after, you know, frightening, no, Obiajin Abanwana, after the assessment of what they want. But you see the own thing. But you give us Samamet, yeah, because you feel me safe and see. Upon we see what you now, no, what you say, Hana, Sabia, Assembly Sadia, because you said you can have them one. About 21 years, you know, you are rushing to hospital about Canhuina and I don't call hospital. Kwame, Sadi Ayano, yes, Kwame, Nafe and Comono, Yantim Friho, Bra Edianimu. Na Yakwa Swami dear, Cane Swami Rasabedeni, Yeros H.M. Sabunsu, one Canena or Yedong, Cassia no Brana, was not a cunyaso, no ye war mobano deni. Na Penny na Casa, a war another peace party, Nasi, no watchers and no quasimony. Say, one more batwa banasia henefua, a real victory na warmo, Nasa victory non so, dear Bequa Mano. The edge Mahmoud Baumia, the entire no war Casano, Unya Daji Trim. In Central Region, Greater Accra, Eastern Region, and they are called the two West and East. They are called Northeast, they are called Savannah. And like I say, they are called last but one was Northern Region. If you bash and Ashanti, it's obvious, it's clear, it's crystal clear who is winning. Didn't make us a cross of margin across it's the margin of victory and a motion and a yeshi. Say if we are between say oh we need hugely it strengthens your muscle, it strengthens your authority in the party. I know you say Chairman Sabunsu. Nevi and watcher said Sadia 2023. Yera can accompany Kwa Japan, Wunya. I feed the idea of Benya Lokra Achensa. At the time, I was a majority leader. Nobody, absolutely nobody spoke to me. God is my witness. Nobody, if people have trust in you, regardless, because he harvested from the discontent in the system, and Allah so pull it out. It could be possible. So this time, it could be possible. So I'm saying, there's a whole year is out there. Do a proper matchup. Kane Swamra Sebedweni, now one more Korea, Don Cassia, Womra Sebedwefi, Mampene Kufuado a pencil, no Tia Womano, Eros H.M. Sabunsu, and a Kasai. Shannon so say end point to your party clinic. One on our soyasne. Ma Yadekas ye, Brawo, baby and Yarawa would one, ye try Barriano, end point to your party clinic. One more Cronoma boy here was Santimantamu, and then can I answer no. Spinters Road, shall sign water one, one to her. Fire the engine now, call her, Bama.
ona oba awo na mo pe no monko endpoint ho na yentwa ban hwe no mo search ache dodo uduru ho a eho ye endpoint ubenya bani bi ede akofie ye to akase no eso na ye kwa akopie mu e wotachiman aye koi waswafo a wo hwe adwadie ane eho efrenyuma ansam so aya ma me Elizabeth ofosu ajare won atachiman na tifi wo yamra se badwani e wo ho na emfinfiri ho no ha no won mo ye ekwan no a enam akire ho no ade ba se uduru ho a ene entampa na watimi afa ho na akọ na maami akọ ho ene wa kire se wo we contractor na adwuma wo ye wo mfinfiri ho no a nokure adwuma de wo bopa be ma omanfo wo mfinfiri ho ni nyina no won ma nyom ho twabre na we nyina no ye big push agenda no enum na firi ya eba na mfinfiri ho nko no contractor fo makoma nsia ene wo pegyo mu nyina da kogu ho a ene contractor bia wo kwan ba akọ a wo ye mfa road no kwan mfa ma ba akofo na ba akofo no nko a wo gina ha na wo gina ha emfie nsia na wo nwie kwan ba akokora wo monya ne sa na wo ne nsantwafo bonko bra na so mpata chiman so fuma mi otutu atuo mu wo mo gina mfinfin ho no wo to kakra ma ne won se making sure that everything is done correctly from the original director. That they don't wait for you to finish. But by the time you finish, if there's a mistake, you have been promoted. You work every step of the way. I think that's very valuable. That is good. People are happy themselves. I told we Mami Elizabeth Ofosu Ajare ni aka de ha ho na mom honorable Amos Amua Amisa wono so de kakra ka ho no wa chese no kure maami ade a wa ye wo mfinfini ho no wa ye ade papa Amua kire se nani age sani wode mpuntuo ade ba mfinfini ho no akoyie pa wono so nsem kakra wode tudwa ewo ho no na bibinti ene no amsa afidie no adane kakra yento akase no so emfiri benkum fam ha Ejura Divisional Councillor Idrahene Barima Osei Shedie ya wotoso mienu ene dano en womo ape asase yantam be 447 acres of nsase en woma dane ediama Ghana Prison Services se womo mfansi biaye ya wombetimi ediama offices no na womo atenemu na handing over ceremony no enra ene koso na wodane edema opanyi kwankyerefo woda Ghana Prison Services no ano ye mami patients bafo boni na wochiremu se sa project yi se adom ya adom na womutimi ewia eye 255 housing units a womu esie ede ama offices a womudi womdwuma ewo Ghana Prison Service de beya baabi a womudi womuti beto no eno so ho asem no enkonko ye din pi na wobra womodane asase no ede ema Prison Service no ensem a ye mame patients bafo boni retu dwane binie. Accommodation we are cutting salt to commence today is going to be a flagship project under this pillar. We are also enhancing training, promoting ethical conduct, and improving the working conditions to build a professional, motivated, and well-equipped prison officer corps. Now, ADWOA stands at a two-pronged beneficiary of the 10 Ghana Prison Service 360 degrees. Our priority within the initiative is to go mechanized agric, and ADWOA happens to be a major component of that drive. And Nana, it is the reason why I am appealing for additional land to ensure this dream comes true. And I know you will give me all the support. Thank you in advance. Owura Yere Patience Bafo Boni wono na ye Director General Emma Ghana Prison Service ne tene nkenu achi Adrahene Barima Osei Shedie ya wotoso mienu wono nso eka kakra beye mfie dumu ena Prison Service fotu anamon free crime eba adwua se omo pasase na omo de bi abeyekua e de aboa yenuanom a omo prisons ena omo hospitals e bi akọ na Barima ne yemo yeyi ene me mpa infortunase ne so munyentwam ne kai ne mo bia se de bo bia no yenko ne yenko prison service asase yantam de to home Prison Service so mo start bibi asase no if you do krata bia ni so
nti wachina na matro krata bram sa na me de ba me gibi mse na wo na de ma wo gibi ani asem ya na maje kakra fro mo na ye ma me bete na konya kese so na so nimra wo ye lawyer nti na ye tro letter command letter tin e de command nti madam asase na de ma no ye sa beje ya asase no wi se krata akra mo ma me busa bi nti e beje ni ama mo 50 acres pe tinin saka krata na na ofre no se na we de wadaro mo mikra una mu 50 acres de se na prison camp we wa fa wade o na ye be de anya ba bi adua bro e de ahwe o ma no na na me wa hai na mse madam so when you abrese of masase ne dia ene e brajura o se na me ba ani na wotwe na ye ma me oni ne mpanfo alande wajura mom se ma no ene ya yekotie yei eye ejurahene berima osehyedia wotoso mienu na mane boiba wa beidu ene de bai ene ba wa kro na wantena ne toso wo firi adwurei na wonam oboase esanse assembly members a wonom wo oboase adanse afa ho wo mo so afrense ntwerofo nhyiamudie ne nyina ne se wo mo abo Anglo-Gold Ashantifo abo won enkosi aga enti AGF yi na se wo mama wo mo nanso se enanso no so no wo mo anhunu hwe a ene se tie bia wonom so assembly fo ya wo mo wo adanse ne na afa me kire oboase wo mbema assembly fo no ana Anglo-Gold fo ate wo mo kakanka na ebasa no presiding member ene pia wo ma no na nsa dwurofo nhyiamudie wo kasa aye se Anglo-Gold Ashantifo no se wo mo mfa wo boasefo mba ne bi wo adwumam aye wodaye ntese wo mama mo enanso se na ngotwe na nanson no so montima me kasem bia nkyerɛ ama yanso akomanto yam nyetima mufo nso akomanto yam a yanso yabetwe ho afiri mo any activities bia mposo mo ye bia because omo de yen na ya report say there is a peace at oboase na asumdwe na oboase na omo de adwuma yen asem members no ana amasumdwe na yede aba esan say yen nyekuta communities no ye hu nie say enya politics de na embom no akwa Anglo-Gold didi afaso oboase ya no enkoye online registration ni aye yes call bia medicals ko wei ebewia no yes ye to pending nche se osense ho a na afe na so na enyansane ngumu na wie na kunka electoral area assembly member ho Stephen Osei-Kwame se me ko bi manka bi eno yemfa ntu kwan to de ne de to so sei omo meetings bia omo beye se de beye omo de be correct omo books ni ade ama worldwide obia hu se omo ye the right thing no ye participate ye de hu shem eboa emanu ewie epeye community engagement stakeholders engagement any de ekeka hu nyina ye de ye hu shem nanso ebase employment na akoye asamo a eye asefimpa nanso sa leadership of current sustainability leadership no omo enie endiniye obehu no na omo nkofo na omo akoshishe it has been alleged adwuma de no kura no it has been alleged ye hwehwemu a ya ye ekire se nenti a omo ye ni nyina online registration no omo de eno siode se de be ya omo ankasa betumi akwapan e de omo nkofo awurawuram sa niam na omo e bi ye ni nyina no hayen se community members so ekọ omo nchen se ono omo ekodi nkita ho wo adwuma ho a na omo direct ne se ko assembly member ho na bibia gina omo so meanwhile ye ni slot bia eboa ye a yebetimi dia ma ye community member eno ye kunka electoral area assembly member Ura Stephen Osei-Kwame ene kasa ye na kasa ne nyina no mekanfo kasa na kire mineral water ene de ama wo nom na eno na ye de ko adwabo ayiyo dwumadie bi adom beba ase a ompese ye de udi mmone beko no na de kasa na kire mineral water asefo wo mo ye woto anketo adentemu ni akese ena afi tete adaba no dispenser no nso ye wo eno na utimi bu nso hye ne nso onwunu nyina afiri mu no wono mo back hospital achi e wo typhoid he yankran 0206 469 430 womo ekutayemu ene yesommo enkwan no beye de ma mensa no boafo onga ene be ma bomu na ye de onga tremes ne nuanom bifu nkwan akokonkwan ne nyina ye de yode ye nkontomira bomu ka ho FD age atomo se ye ntu wura ba bi eto ade a abusua na waje odie womo da amanti no ye to ansam no so e de amawo na ye to aso a akoya onga asemi e ya pomoden na pani a wono na health director ya Wodoma Central wose nipa bi ma na adwuma no nkoso ma no se wono ye de na ba se health director wo ye na adwuma Wodoma Central emfinfini mu ho no wo ba so de na ya say order from above hands from above no won si ma from ma below da na wote so ho na won na director affairs na wo ka wo ma won 1 1 2 1 3 wo ma nya ya bebu wo mudin
kure no ba do mamman mu a eno ase na me hwe me data me human resource gap analysis no na ye o shortfall ana se ye be hia nipa a doctor for ne a nurse for be 94 na ye timi anya the full complement they are providing quality healthcare. Aside that on the hardware pa na say broni be ka say there's small distribution kakra na e wo no a wo se nke che na so no entisa obekọ baby na obodos kuro kitu na se be a nurse na doctor for na mo no obodos chain bi a kuro kesim challenge ba ko pa na obi ka say na den na challenge aden na onyensa kira e fa bi nkogu a na so fa bi nkogu a eno na amamu a den no wo yeso wo ye reshafu sisi a obehwe na politician krekre obehwe na we krekre ni pa kuro we dem oye me nana oye me wo faase oye me yire ntina akoye den nti eno na ye huge challenge pa me ba ye me we ka so wo ye na bi fro na ka twese a wo ne ho aka se da bi minti e be ka se wo bu na hia ni mtia ti na ye challenge pa wo ko be bi a wo ko da nyame a wo ko na afafon kr na politician obe MP DC kr ade ano no we ya fada na okonka no wono na acheche ne nsemu no one health director e wo mfimfini ho wose afede kr na do so munyai nya sa adwuma no mo ma na ayede wo wie kura no eno ose Ghana fo sembe didi ya mo nko haje aho sanse sese aduane ya Ghana fo binu mu die no bi o ha ya mfa wonga ibi mfra ya de nkoso spices no ene ya de ya e wa pomni mu nsunsuanso e de mo manfo no. Some emerging public health issues and also challenging. First, na ye maya adwene nkohonom ebi ne non-communicable diseases challenging one of the crucial challenges ebi say diabetes, hypertension. First, no ka obenya bia na enu se enkokorafo ne mwafo ne nya na say mabawa ne emrante ne nya pa ekum ni papa silent killer. See, I mean dealing with it issue because obi on monti said international hwe nya me na also me ko screening ne manema. And it's a huge challenge. I recorded a lot of cases. So said it didn't say non-communicable will be a means me from mouth. Basically, it means men me was at the corona. Now, I did mean to me from my day. Not just say you say me cut to be able and send a mania. And basically a lifestyle. The way up your lifestyle, you are sitting a move and even though it be a hereditary, but don't know your lifestyle. You na didi mu, you no mu, you exercise, and no na wano a woni di ye wanya exercise saa nipa kro no esenchim se age se me kwati bia bi mu ansana makwa free screen and as makwa screen exercise ni bi saa de ne nye we have data ya word of central municipal assembly no mfinfini ho no Daniel Konka ne ati ye omanfo ya ete twifo nkuhunu hu eno no ewo twifo ate mokwa amansi no emu wo mfinfin mantemo womo na ekase womo si suku adan ye wo krom ho nyina nye ensisi ankoda no womo sori anopa kora no a suku no nya akono ene wo bekwa akotena edan alacha ekom san abede no wo bekwa akope baabia ne nam a no wadi agro ho enti womo srese aban eti a womo womo mwa no womo sisi suku adan papa ukona ko hese de suku dan asi fa sugar si ho no mo a wo fo no kra na wuja wo baso won kwotena sa dan ni mu no wankasa kra wakoma ento yem adesrede en wo mo de to aban no anim ye school na amofra no ko musuande ne de enya de a eye ni kakra foforo mo ye so mo si amaye no almost 15 good years ni o muntumi nsi school dan ne dada na amofra no wo mu no nso eno nso sisi ano eye sanse eye tada into no eno nso atete apansam amofra no ko school na sensuo ba pe e wo so mo wo school won mo so na nsuo ba nso ene na chese o books ya de nyina na afọ nkunwa wa mo so e wo so mo transo estuade no nkunwa no nyina no asai eno na mo so ma chese teachers for mo kira de okuru mo okra no mo ntro mo nkira de ni because of nyema wo so munya no mo de kire mo fa na de nyenti ye bo fie ya ti keke wo school mo won mo yedi mi ka ko won ma sana pembre bi na chese wa ba ayi school de no ho no mo abehwe mo fra na teachers for no ebi kura suru na chese nyame ncha de letumi ku aye owei sanka ya de owei ka bo fre bia kan so betumi de ato enchem kese de aba ani ti esre ye DC ye MP council of state say esro mo a ye DC ye mi so ka obeye nti esre no se ontwene ni amfa mi hwe ye twufun ko hu school dan na mo fra no omo bre amafo yi mbede ye fi ayi mu ama school no ko fom yesre pa edamanse abusuanye o enyenyenyenyenye bra Facebook asema ye kan SOMPA 106.5 FM Accra enyenyenyenye na suku dan no uyi sese de ni state ne te no a na edan yankwada tena mu esuade nse wuntimi hu school feeding fo ja ne ya park yagumu o ebede na wowo
enkwahye saa de ni mu enye kura nti yesre DC ye won potem ho honorable members ya mo won potem ho mo nkoye wo mo mwa pa wai twifo nkohunu ho ai kuro no yese wo twifo atemokwa mansi ni mu ewo emfifi mantem ho mo nkona mo nkoye wo mo mwa na suku dan die enhye nkuran yewura vondi ni area ne sampotem ho na wohwe anti saa dan we no contractor be ne si na obese o mo commence ni ya ben enu nti aba ne say time heba Mr. na metimi akamfo de ama de hye wo ho because wohwe eje egu ho no a enkora na ye de o mo kowure mo nkobubuja na ohunam ye oya wonu mato untimi ne dia time heba Mr. enne beboa wo na echechi no asan aboa imi no ama atimi boost ye akonti enyarewa ba bia ye to nro bia okanshi drug lane enye na ho 0244417669 na time ne TI amuyi shanan so sa ye kwa nkransa tifi na nkransa tifi no wosona manyoku titrani a oda wo ma no ewura Emmanuel amofasa fuaje chama amofana dodo na adefre no waka asem bia ase wosona mane kura ha wo mani sa aprenkense mani bi na wo mo de hwe no wose se wo hwe chini ya ban ye tisoi mampani mahama ne ma ye toso mienu kwan ya wafa so na wo push contractor for big push wo pia wo mo so mpia wo munkuma akasie mu wo de toto bra na aban wo sono kokuroko a ye beka sa wo sono kura na ne nam so no eteso a contractor for anya ne sei na wo de yentie de chema mofa wo ka yenti asono ma ne hwe ne sa no no kura ne say contractors na bezi adwuma na adu bia na slow motion kakra enkwahye show sesi ai contractor ne oye tanoboase besi efiri no obo adwuma pa to be honest with you contractors a aban wo ye wisu omo no omo bo aban kere ye contractors a wisu omo ye contractors bebre so amoye financial discipline man 50% and then the ewra president mama ya de pa no kura wo hwe ye time no sesi kanzi huri ye kuduru ye ne sene na ne me kona fuel e koso SOMPA FM point ne me bona baso na me concern say fuel akofam dollar abafam na na o mato sumantim me why ati fuel so unim botai pa ba to sumanti no base cost of materials no kosoro ehunu material kura e kosoro yankasa self discipline ka ho bi abana ye ne kakra na ewie pe don fa na nansi fam te yati ade no so kodwom so ayele fretima ordinary piania na okwakoto ade no nyaso mfa so yewura Emmanuel amofasa fo agenkransa tifi honorable delo ne mpotem ho no ba bia sese yewura Joseph Mensa na wodi MP no ya teacher pato ye MC no ehwa asem na meken na ewie no wosanso kan bi pa se we de wo kan de aba wo mo internal elections a wosono mane wosono manko antem se konwa to ade hye ni nyina prebi na nso kwan abefa so abepre no ebewie na wo mo kodi ho adanse a enye nti wo mo hwe wo mo nkasa ye ne kwan a wo mo fa so tietie bi no mfa ahodie so sabi wo kan bi no mu godan mu abra wo mo kasa boya kan hye wo mo yem no ene wontwe wo ho mfiri ho maninje kwan abronya ne enua binum faso edese Canada ho ne maninje kwan a Canada nkrofo binum so e faso kantem bifa ye papa ba wo mia ho ene ze dipa numa omogiranya da ba ko na be we ne ba ko we ne wi a edene se ne wa to no ho ayampia wagun ho fi no betimi akọ support campaign no ena wo jama fragment ran kwanso no kwanye campaign no kwantinye campaign ga na ha nyina we ne election ni nyina no domadwuma ti ne omoye no bia no enye ne ehye nkunan na ye ko opposition ne ye hunu no opposition no se ye sua dia afirima nka obi bone anka de beche no mesre ye nua no mpipifo ne obi a ye obi fanche enu ya chama Emmanuel amofa safoajeya enkransa tifi wono ene ye wosona manyoku no wo mutitinani ene wo chase de obia de aye obia wosono mu no won fanche na won penkunim de de a je wo mo de cheche won ho na ye dan ye ho akofa ya bo afo nkrato ebi afi ne waso afidi no a ensema ye de bre wo no bi ene se papa yi waso ya konfo ye friend Josiah alom kwame amezado wono kankan fiti ene odi hodwa brosifo ache no Lebra bin so ena kwada so circuit courts a sentence no se won koda fiase ebosumi no edu enam krono bonti sada ena oboase assembly members so se Anglo da Asante wo mama wo mo nafu anonso wo mo mfa wo mo nkrofo adwumam ntesa wo bete won kakanka ye dan ye ho na ye ba ne abeti bie ne se me ofa Trump wasa aka no ho na sa ne wa aka no ho no European Council wo mo mpanimfo akasa de afa ho
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo ginemu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudu ona ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa. Na yekopie mu ewo amanone. Amanone nsemu no me ofa Donald J. Kwaku Trump. Wano na asem na ye ka ne sesei. Na se wo economic forum no a mampani mahama wase no. Ogusu wo ho ewo Switzerland ho. Na enanu oba ye eno ase wo fra bibi board of peace. Sane wo prasum dwe dia ma wiase nyina titiri pa ne ba bia ntokwa wo no. Wo bomode ha te ekuo bia wofrefra mama asudifo ne bebre se won momra na animanim ye okazo okwaje Denmark mfafra mu ho ba bia Greenland okazo okwaje ye anopempo wofra mi okan se onokre sani okazo be kwa na trans by force won kwa ne sa bio no wasan twa U10 na U10 no a wamaso no Canada wo mo prime minister ye friend se Makani wose na wafra no board ne so animanim ye papa no ohia ne board ne so bio won fa na ne ma no won kwa ne ba bia afei Spain one prime minister ya ono so kan ho bie was one de me of man invite one de one makra Pedro Sanchez was one ma na sa nkomo nyina mu no ana Antonio Antonio Costa ya wono na waye European Union one council no one da wa no wakasa de afa ho ye ntiemra. We have serious doubts about a number of elements in the Charter of the Board of Peace related to its scope, its governance, and its compatibility with the United Nations Charter. Wawunu, enti weye Antonio Costa no one European Union Council Chief, anu wakasa dia fa ho no na sane ukọ cubic wono a Canada one Prime Minister no wo wie ya cubic mfimfi wono a wo monte asem fa ma America wo monte asese wo ya Canada fo le mo se mo fa ba fa na foforo no do ba ye ntam Canada de wo mo nkom ba bi wo mo hia ano na wo fa sachi ona e fa na Pedro Sanchez no Peter Sachi no wo se wono de mo fa invite no wo fa nya hwe wo nko ntu wontra ne ba bi we so na ye gina na du mienu kase no ye bu ne kom se pin e de ama wo se bi afa no aso afidie no a konfo e fra ne se Josiah brosifo ache no wodi kankan fiti hudwa Saranso ena Edrahene akodan ensase a esom 447 acres ede Amagana Prison Service. African Forum anawiase nyina de no Davos ho Switzerland mampene se digitalization no Ghana yemfa ye homata titiri na bibiman na wiase entimi ankwanya yen ofada ne okonka wono na woye health director ewo dama mfifiri ho wose nananom ni politicians no sori akrekre wo mo ha na pa na adwuma ye no enti wo munyai ensem no na ebika ho na awie Endpoint Homeopathy Clinic Adawo time herbal mixture wo mo de ye ba ye Jaws bread and pastries afei kasa natural mineral water and afei onga ye mama nsa no boafo ye da wo mu nyina ase ye no mu a ye bekenkan ede emamu midin ede ADWOA ASARE mene odumankomachi ame OBREMPONG AND ADWOA ampoma enafi triple A man ejapia APAM DADAA na OTB e 100.7 Edoma FM 101.3 SOMPA doma sabre kro na 98.9 sunwane SOMPA no 90.